Hello guys, this is Anurag. I'm welcome back to the from Katuk channel. Okay, pagi tina chonchi nai lepna video star. Tini bob dosa ka lono saik hari nai. I ni phone break hack umi, by ni phone contact list break hack kiami. Aboma topics notice tina lono bob dosa saik hari nai. Kita ono video sa nai thai kosis kawa. Channel so subscribe ko yata singka subscribe kari di. To body samjo video sa no bis kawa pon sofi media ni bob pandawa. Ke pagi tao chong salai negrana. I ni phone contact list break hack kiami. Ke break hack umi abona tao lono sak hari nai. Ke lono am live proof no no yeri nai. Mka ni phone contact list hack kiam moke by ni phone hack kiam moke body kese angke ke ha online loan apps ni dio loan apply kemi inka abo loan apply ketinyo pa ni documents aadhaar card pan card ake photo rok maroriye am abro loan apply ke ha inka loan phone approve ha 3000 bok pandaw ke bro 3000 loan approve kerio inka 3000 nimsiyo boibisa account no bro round story moke bo 2100 abodi ke bro story Mka abode ke bro rasta pa ye repayment yogo ke bro somiri moke bo nokha salsni 7 days ni chogo ye bro time rio 7 days nimsiyo je chondun lamorang abono cho umchulas ye bro no supayeri na mka 7 days nimsiyo bro ni rang no chong repayment khemaya asingke bro ma ke fi customer on the phone bro hack kiyo ke customer on the contact list bro hack kiyo ne start kiyo ke customer on the phone hack kiye customer on the phone not matong pa bro abro hack kiye lao kawani ni photos videos ke contact list abdi maron bro pa hack kiye customer on screen customer on bro warning rio abdi ke nung tini nimsiyo tini aso time nimsiyo ranghu ya singke boni ni photos viral kenai boni ni contact list call kenai akya ke sanai si khawdaga abdi ke kau caya soya ni photos viral kenai abodi ke bro customer on screen se bro blackmail keyo inka abodi ma apps naro play store na singke bang mama lainai naro tu ke phala peminia saisi aboro apps tomo third party application loan apps abo pa fake se bro ni ma for register mo kroi moha bai fo inka abodi ke se bro loan ni mo ke ye customer on rang ri bro rima ya singke blackmail ke bro je bro chumodi ke ram customer ono sanye lau inke tawam bro no ai mobile ko sai nai bro break ye contact list hack ke break bro message ke abo tawam no nai tonde tawam mobile screen ke nai sai no nai tonde ke tawam mobile ko sagra nai ke tawam ang boro ni whatsapp ko sari nai ke whatsapp ko sapai ke boro nai de boro bode ke pai nai boro bro ni number mohapo thir kroi bro ni number ni ma ke bang tharama asu ibo sameya Srake number juda abodi ke bro WhatsApp kiyo call kiyo abdi ke se kiyo bro ni number po ma bo thir kori inke tawa ro no bro ni WhatsApp message ko sa nai bo nai di ke tawa bo khusa ha inke nai di bo ni phone je antiyo contact list tomo ani phone je contact number tomo pa ha bro he kiye bo bro tiyo bro line pa ya inke bodi ke se bro phone contact list kiyo inke no jada bro ai videos nai to nai rawa dan bro ni number le ai thiyo po tongmayo ai contact list po tongmayo save inke no thiyo po bro jai po call ke mayo call ke sumayo amo desni ma desni abdi ka hampon desni abdi ke bro photo ra ke documents rok maro ko ye bro sumayo inke sumayo ke no sa tari des ni ya nye unya ke bo direct bono contact ke din sadik makina no contact ke mi abdi ke je no nim khu phaimo na ro sa ri nangke tu po di bro ma po ke mi ke bodi ke se bro samung ke yo bro loan ni mungo ke ye customer on loan ri no ka sasni bo ye loan ri bro salam po pin bro ni loan jeri mo bro rang ri ma bno ri me asin ke customer on jemi mo ke la chit no nei ma screen ke ni ma abde ke blackmail ke ni ma bro start kiyo bro samung se bodi ma se bena blackmail ke ye ram la nei ma inke no po abodi ma loan apps ni chion no po loan la ye to mi asin ke na ro po tik na undi abodi ma loan apps le bro le loan ri nei ma bui so apps ya loan le rio ar po blackmail khani ma bo pandau se bro loan rio inke loan di mo ke ye customer ono bro screen ke ye blackmail ke ye bro ram fill ni ma abo se bro ni sam khavon bo pandau no po abodi ma apps ni chion loan la ye to mi asin ke repayment ta ke de ram po na tar di bro no bro ma po khemia inke rang rifi bro no rang supai fi rifi fo no ma or thokre nung rang supai rifo uchi ha yo go po bro no khokji rimayo nuno rang ria khoni asaso rang hui ni nanaik makina raket boni ni documents ni aadhaar card pan card ni photos ake viral kenaik makina abodi ke bro nuno screen ke uchi ha ni tio rang ni ma bro kefi mayu sam khabon bo pando angna samchun ro no pa abodi ma loan apps ni tio rang lai tumi asinke rang ta se tariko de bro no nangke je ponto bro moha se kemia bro ni mung ha po proof kroi bro ni
Jebro ni khelni mano kaupi bei moha WhatsApp call dikiye call kikiye uya ke WhatsApp di message dikiye screen khedima abo moha se bro ni sabto bro ni power abo masi tre mu abo khemia bro abo khemin ro pho loan abo di ma apps ni chon loan lai to mi asinke rang ta ride rang ri pho khokchi ma se rang ri pho khokchi ma se bro boina abo slale rang ri ma di to mo ham ke Tini videos le bono, angrono, je ain tingo problem mo, ain phone break he komi, kak manba contact list he kami, abuna rono sirion man bo pando kiye, bo videos nam se, ken rono ang, bo videos share kem se. Mungkin try this kawa pa angrono information ripinai, bodi ma apps ni bao ye, bam ma apps tomo Play Store angrono kya kiye, pnu ko li chongnai bis kam videos so. Ke tini ni bao le baso no, ro videos no chaya asinke like kedi, ke te channel se subscribe ke konya ta asinke, subscribe ke ridi tre bodi samucho videos ro bis kam pon, no so pme ne bo pando. Ke chonchi ma ipna tre bis kam videos so, tinle chomboro na kata grana, no videos no rai samon chin kata yan jara na ito man bo pando, no jatuno kakchana.